米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。巴勒穆伦努高瓦斯吉达，都萨卡吉伊这里达阿米勒马克都阿艾耶阿勒马克。上主祝福我们，使我们有能力行善。萨利嘎嘎马布隆，平安。马拉兹在吉达阿米拉亚布都苏阿勒努高瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以萨卡杜萨阿格林多，萨卡西瓦阿兹方，萨卡法鲁阿杜西尔，苏尔萨。马登古高瓦斯阿巴弗利都阿里海耶阿萨卡勒莫纳姆，达马登卡姆，在爱古尼尼阿兹在，吉拉法斯卡姆都萨巴拉玛以马萨马阿马安奈阿艾耶阿勒马克沙安。上帝会更加丰富地赐给你们，使你们不但自己充足有余，还能够在各样慈善的事上出力。哥林多后书9章8节。萨利嘎嘎奥，o malamatay hananay i, o sakanga ay nutireng saan ku kalutang law. Nika, mipalamat ku kawas ititaanan i, Saay ko sa kangaay no urib ita at tsay. O sa kachiitsar ita ami limak to nga ayay at limak ami pawadzay to nika katlufah no nipafrian no kawas ami kumi. 一般人认为，所谓的蒙福使自己得到益处，但上帝祝福我们，不只是让我们自己得到益处，更是让我们有能力行善，来见证他所赐的恩典何其丰盛。米多伦吉达，我们同心祷告。达邦奥，达拉卡鲁法诺米古米伊索，阿马鲁萨巴拉马诺马古，萨卡马登古伊彻阿古，阿米勒马克多马萨马阿马安奈阿nga艾耶阿勒马克，多萨卡勒莫诺奥利诺阿鲁马奈。上主啊，你那丰盛的恩典成为我的帮助，让我有能力行各样美善的事，使许多人的生命蒙福。Pakai ni i tatlamaan nay ang anganutapang G Yes Kristo Amitolon. Amen. Nanay mapalamat nukawas kiso，愿上帝祝福你，平安。